account on YouTube channel. Yeah, that's one of vlogger guy. Hey, and stalker. And stalking. Kabatin. Yeah. Come and when you go to TikTok. Nakula abo fe. Welcome to our YouTube channel. Check it. Kabatolelo ngane nakho. YouTube channel yami. Kaloku like wena kaloku uzazisa ngokwakho. Guys, I'm kuhle. That's all. Kuhle. Yafumaneka ke app. TikTok, kuhle xesibe. Instagram, kuhle_xesibe. Facebook, kuhle xesibe. Number phone. Yeah, situbize le number. Ngoba sikuthi sama ndiyifaka be-stream lapho. Ngabe baxela ukuba bakufollow efana na TikTok. Ba like bakufollow yandazi mos ba hayi ndibanga pha ku YouTube viewers. Kuyayijoyona. Uyabona ufake serious. Ufake. Tsani ntweni imali okwenza. Hayi kuyabo ke bona bazokupha ke bona ke. I'm like serious. Bazokupha. Bona ngathi ngibona olethi ke. Mama. Paklamo. Oh, hayi ke. No one boni. Mina 1%. Ngithatha. Okay, ngena fe charge up iPhone yami nje. Sithi Kuba xa subscribe kuthi. Subscribe guys. Yeah man. Baba bafuna ukuphinda bakubone kulela ndiza kule channel baba subscribe. So kenza i-video ezingenzi manje neke senze i-Q&A. Wenzela ungabi fake kuhle ndiyakwazi ufake but ke khawenzele lafethu. Baxa ndi-fresh guys. Umhlanje. Samenza i-Q&A. Yes, sakwenza yonke into. Savloga, Q&A, siba live. Yonke nje. Yonke into siyayenza nje enziwayo. Ngiyinto kunesiphethe. Wathi ndaqale nje ngathi nanje. Ngoba ngathi ngikarasela intsango. Andizokwazi. Kanjani unomuntu bele rase ngathi intsango nokusho ngoba. Njani ke mosimali nhloko akaqonda ikwana. Uyamthethelela. Wait. Ndifuna uza neproof. Mandize neproof. Iyacimfuna mi kwanto sendine. But ndizothanda kuba iproof idiven. Ngelapha kuMessenger. Kodwa bese apha evekini undithumelele imali umuntu wami. Guys, uyaqoba kaloku. Uyamthethelela. Uncedise ufake Mamela ubundixela idatha kuhle ndiyabuza kuthini wacela umuntu akuthi nangakho sendingqini. Ubuhle lo. Bizo wena. Baba. Andimazi. Izani kum. Imina lo ndifuna uniprovide guys ba like. Oh guys. Guys beku Monday. Wait, ndichat is a Tuesday. Hi guys, rewind the 17 ka March. Ifoni yami bicima nge 18 Kale sifuna ubona nje. Manga lo guys, sanibonisa. Ngithatheleli guys. Thixo usathana unamandla guys. Yes. Oh! Mandishiya manikuza guys, make sure you like, share, comment. Don't forget to subscribe there. You feel me? Yeah, subscribe there. Subscribe. Yeah, but you're Lubnana. Kutiwe wokum. Chilo lamnana lwa. Wange puf la maana nduweza la makungu wake. Awamlanduzi man. Bitch. Zindo weneza.
asikho right eziwi umuntu makabhejwe mani yanthola ya kuhle yuha kuhle emjongeni nangiya khanza umzimba guys, just make sure you like, share, comment, don't forget to subscribe then. Ngiyayisiza guys. Ngiya. Kuhle nimsiza ikazi lami kuhle. Bona abanye abantu bona nimsiza ikazi lami bona abanye abantu masambe. Soon exposer Fonji. Soon exposer. No guys ne. Mamelani ne. Nami ndimfanisa nakanti naye yandifanisa. It's like ngidisho kuja like. Unshilo uqedile. Unshilo uqedile. Ndimfanisa. Angiqolanga. Lapho lo ufike waxoka pha wathi mina uyalanduza uyandazi ndazelaphi. Ukuthi seba kumanda bazi ukuthi manje lapha kufanele sathi ngathi. Ngifana lo wani. Amehlo Ngithandi. Sabathi. Like ngayisha nayi. Kafiki Yazi ndibele ke. Kafiki phako. Ngimdibele la lo. So umhle. Otherwise man ayodinga. Excel mnana ulanduza fethu. Uzinhle akade abonakala etuwa endleleni. Enifonya. Yathi sawubile sishike. Kanti zandinda apha ekoneni. Bathi uzorojwa apha ekhaya fethu. Sawudibana nabantu basami. Lo baphume ngaphi wena? Baye rankini. Andibazi. Labe ngicingela. Ngathi la mjida akahlala apha ekhaya. Ungahlala eFilipi busuku. Namaqala mangapha yebo? Sorry. Mhlawumbe ngofumene lo umnikezile kwenamba yakho. Yo, Nike igama lami ku Facebook. Uyaxoka. Nike igama lami ku Facebook. Namba yami ndiyazi kahle ngenhloko. Guys, icimile ifoni yami namba yami ndiyazi kahle ngenhloko isentshale ifoni. Kamele ngapha le background. Yo, ayisenhle ke sana. Ba ba bam 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 bam. Aba, huwa makhala lapha eKapasi. Masitha walapha endlini. Owasila. Wabona ngayabiza kanjani? Hayibo, ezizinto azaziyalwe kakhulu ke lapha eKhayelitsha kwaba. Ngasebukhuleni. Nakalanga. Background sephinde sifota apho. Ngifunda. Cela ufote mna ke. Masambe. Yo hayi right. Nje ilikasi sihamba kulo guys. Ilikasi sihamba kulo. Wena moto. Ithi moto nje phakathi. Salam nana ngathi mina ndisawangena. Hayi ilikasi sifaya kulo. Yaba kuyasigala kapha inkasi kavlogayo. Kaloku bayayiqala uzibone ezweni. Ezweni zize nama phela ndizeni. Ekasi yabo endasi. 10. Yep. Send the camera okay. Yenzeki. Dilambile mina ngoba nibenzula. Masambe ke. Yo. Ezinuba ngoba nabantwana baya. Na yabo ndicingela wasekhaya mango. Nako wena. Ngela yena. Siya pha buja le. Le. Nothi le. Mamela buja. It's fine, sayifihla ifone masambe nayo. Hayi sayifihla mnganami. Sayifihla. Bangvlog kakuhle. Okay guys. Andizolunga mina uvlogger up. Yabo wesina nandizile mdeni kulala izintambo yami. Ingalo yami bethi ngibambile ngalo. Kaloku wena hlelo unexhala bayona. Xa ibani kanti. Xa bembe kanti phone le. No. Telefoni ne. Machawa. Awathi. Hayi
ndiyazi kaloku. Namashelelo ndifake. Hayi, ndiyazi kazi ngingathamba kuzo. Ndathathazi. Hayi ndithanga ndithethe ngento eninzi but Ungake wo. Ukhelele focus lapho. Khona. Focus lapho. So, always abanye abantu. Xa ungakubona ipharaphara uthi sifihle ifowuni. Guys, ayikho safe le ndawo. Feel unsafe. Ifowuni yam sepokethweni. Ayikho safe. Otherwise le xethethiwe nangxaki kodwa sekeyisini but iPhone 6 Plus lena mostly. iPhone 6 Plus zi 1 point something mos ezilonke. Something in the second end. Second. Anthani. No, singaserenkini akukude khaxa but no, izaba ngcono erenkini because inde le ndlela lena emajikajiko ubunambisa wona Sisiphile lapha amajikojiko. Besikuthi wena lamafalazi. Uncedile andifuni umbona cause don't. Besona. Into yakho ndiyaphola. Umuntu kakuhle namsizela shona. Uba kutheni? Namsizela. Msizela nto? Namsizela. Ingxaki bobutshe ne. Xa uzixelela uba uyamthanda, awuzenza phambili. Sure. Wena ba uzixele loo nto ongambikani ka iFacebook nini yakho namshiki. Followers. Ufuna followers. Sikhona sithi sakufollowisha kwa friend yakho kuFacebook. Awuyile nyani. Friend yakho ku-TikTok WhatsApp. Yabo wena awuka-subscribe ka channel yakho. Jo oyini ke. Bakwazi phela phela ni YouTube. 2023. Oh, ayinawe. Yo, church. Kwani amazi clip ya kholi. Amadoda yalana. Kyo kapela. Angabeli. Wakabi nayo 1K subscribers. Angabi nayo. Say 300 ento. But I said, yazi nami TikTok menza nomqala. nami nje la account. Baba live ongongungena ku live option. Ngqa TikTok. Nami dale pha ubone ke ngifocus ku live. Ngicale kwa option. Wena hayi ke bafika ngekhaya. Sekufantene. Anifuni wodi. Wena ndibonayo. Like naleni ingandonela. Except to guys, just make sure you like, share, comment, don't forget to subscribe there. That's the end of the video for today. Sure.